Ram taste the spirit of Fiji. Mbongi tu kan ni benen weekend arum mbongi tu di rumbuka. Mbongi nama kita ko weekend ni ndoto kan mbongi ni kenan daw tangan di wabuke na buko ni susangona mebakan ni ndoto kan baka dangilagalaka. Mga dangilagalaka yan bon ni binaga bikem ni keda sarna weekend ni nama gitu mayan mbongi binani kuwa. Na buko ni nondaru serbo ke bounty premium ram taste the spirit of Fiji na baka binalebo paradise beverages. Ena na bibota ko tsuna nando bunua na kaningono kami ngai wana na butoka ngoka na bounty premium ram Pambulti di bikim ni ketelengan na wekanda huni ento boli mana bibuna kete sarning karabitabi kauni sema boli mekina tapi da boni karabu chuka na bongi binani kuwa en buku ni kana do nama gitu na serbo ya baru tagi bikin daru en bongi binani kuwa en bagaru talo tagi bikin daru na daru sere kabo sangai release ngai bongi na noa na singa na noa doma kami na talo tikman weekenda me baka ni bungo weekenda sa namba di rede tongor na batu batu YouTube ya senga chunikila na tonda ko iti kon talon sere Premium Ram taste the spirit of Fiji. Sa din sarang daro sere bogi bound di Premium Ram taste the spirit of Fiji namun itu kan dari bingara bisa munding taki na pambulti di bikim ni kede sarna siya cuma iwarong cuma yan bongi brani kuwa bikim ni ketelengan na wekanta honi sar live cuma na Facebook page ni VTFM Pambulti di bikim ni ketelengan na lebih bitu ni ndaw boling gor me bunotani sar tak me bunotani kebatalaki na may vale hena non daw nuwa bikim ni kede na siya bol me vale si boli daga na puno nga ni sar boli mekina si barong tong mekina binabale buna kana daw dingi tagiti mena VTFM ya wo ko labaro takiri non daru servo ke bounty premium ram taste the spirit of Fiji ndo non daru servo sa tongo ka ke bakani na reda ngani gor na caption na non daru live video ida ke nan delani daki rani ko na willi ka tongori na non daru servo may buwan na matserong talanga en non da banua ya kinto bikim ni ketal chikani na wekando ni siya man chikani bogi ni ko na no may solo chikani ndo nakate ni bounty premium ram buwan to na ngone lewa hamay nona tuna kalungata may nona tuna ganga na bugun to na kateni yang bongi tela ni kuwa sana tigu butal kin na rubisibi bongi ni lotu leba na mata ko tumay e na sol tel chikin ndo tel na kateni bounty premium ram taste the spirit of Fiji ya bikim ni keda sarna wikanta na live video ngawni ndo sarapa chiko hat like share kana kinele buna kena binaka batalaki na taro ndo bichuke na taro som telang na taro na kinele buna kena binaka morani na kalungata kina e nando na memo kateni bounty premium ram mali may keli kuringanga bulu binaka na wekangu amudo chini biscuit roko bulu binaka ser menge botinga bimbuwati o mbu ima o lina mama peni o mama peni o pati o loti ngonga may dhalia may nabwa do bulu binaka may dhalia nabwa nglalo ni sketch roko amudo chini bita may tui na ser menge botinga bir nangwan ni biti karati ko blind high may nisilandi hotus boys sandina ngor to na ilalaw may na may ndako inuko bunga bir na darbo may telebu para ngolito na bugun nilang longo ka blind high may nisilandi na pamod chini bay lendo luto milang ya pamod ndo talangan darbo mani ni berata o lendo ngolito tunga na ngoling gori blind high may nisilandi madalaki na basically sa urara ser may botinga bay areki atu mana nga bolo mina kana niminga na ser may ngay botinga birto na darbo orto chiko nga gori may to bata makoy apa ni binaga to ni o mana nga habi kim ni kada na wekanta ni siya muchuk man bongi binani kuwa na nondaro serbo hen bongi binaga ni kuwa na mata seringo kasa bunga sarna no to sere ambote ni bunga weekend sa ndo rongo da chiko na sere mandani kuwa nangone out mekina sere ambote ni kursi tena nondo banua na rongo da nabi bali na bimbashi bibuno ni sosengon enak kena baga tangi gitu na seringo kana sere mandani kuwa ito telo na to serbo sa to kango ka langat-langan na turang goka nanto serbo na bongi ko langat chiko tumundu TALEI ke mbale KOROI arto langat na nondaru serbo na bongi ko na ni serbo na Leila yan na ni nondaru serbo Leila yan arto na turang ko tumundu pongarong dal china pongarong mo TALEI ke mbale KOROI na MATASERE-ngo bikim ni beka ni arto dautu mena koroko mabana nombalabu mailau na buno kartu dabu tumekina na le tolungo tumundo TALEI ke mbal KOROI erto dabu tumena kor ko mabana buno nombalabu mailau kartu saba ka itiku tunde mai Brisbane Australia ya katoni na serengo ka na tumundo music and media production mai Brisbane Australia na kena botalaki na ya katoni telenga na awati music production studio ni Manu Reloa na non dabuno lo maninga ko COVID
kasara talangan ina sarapa karongodi na Tumudu Music and Media Production official YouTube channel kapatalakina na official Facebook page ni Tumudu Music and Media Production ranin na sarapa talakina karongodi kina na talno ni Serengoka na Leila na talno ni Serengoka na Leila bikimni na biokani gona italo ni Sere ni ndo na vindo mo ni asyanganyado talo ni be Serengoka balata ndo na vindo mo ni asyanganyado na darbongo ya suta vindo na ngonele totoka suta vindo na ngonele totoka ni arpia na dano Leila na mbale ni Leila ana luve na ngonele wa irna kaipiriwe sirna Arabic to evan na luven rele ondo kena tukutukun tivir na Leila ena kena bosambeka pa ipiriwe na matini no na redi Leila na darbongo na matini no na redi Leila na darbongo na kena tukutukun mbeka baka pertania si no na crash mbeka ena ngono ma redi kina na matai ngonele wa sama ni bakabuna no na tonga kini ukiuto na darbongo sai kwasrango na no dalumani mero sana baka mau ka mbudi na bata endo na bubalibu ena ngona ngai redi kina na ngonele ngo kolila na darbongo mateka nika sabutu mo yelo na kina no na baka nanu na ngonele saranga usarre tungo Leila mesa na nungu dalumani mero sana mbudi na bata endo na bubalibu ena kana siapa nya senga mandangani rombo vital no baka ndo ki Leila na ndo na ngona ena kay ndo mo bandu mo kay do tento kina talno gonya senga baka ndo ni rombo vital no baka ndo ki Leila ena ndo na ngona na italno ser takiti kongo kaya baka sarangani roso tandina rosa tiko batal nga ka dawana non robimbiu mesango lile suko Leila kina non na matiritu ena kay talno takiti kona sergo baka ngai abika kete sar talon tiko wawa bolinga darbongo esa laki baka watiko Leila ka baka lubeni ya si wawa bolinga na darbongo ena kabor ni utona ni bindo mo ni asenga mandangani mbo ya do baka dua ena bika kete sar nana magito kino darbo yendo nangani ser batongo ono warakiko Leila monga ina numiau isanga yana numbe ko darbongo kamembule ndo na sere me baka no minino na bindo mo ni kenando na ngonila totoken arpia kasya nga mandangani mbuya do bakandua na non raungona yang bulia ka ambito patani lang na Serengo korona bitamani hombele koro ke TALEI kartu lang ta patalinga baka bitamani na Serengo ke baleng kando na dondo mo ya sengin yado ya tatan rata ka bulu derbo kana no mani na yado ena no na reading ngone leonga to na kana lebuni dondo mo tariko ya kana no baka na no mayelona mena budi na bata into na no bubalbo ya wa bolingo derbo awa boli ngodherbo yana na mani ngole ngone leo ya sala ye paka wati tali le baglubeni ya ina na maki wawa boli ngodherbo kana no bolo derbo ni na boya ndana ngona mena bondo kina non rongona kina ngone lewa ni arpe ngo ka turang kira mara moderbo kina ngone lewa ndo maka monin na sarab talenga na yalalo ni talo ni Sere mo bimbal KOROI TALEI fit Tumudu kaya baka ni talita ka na talon ni nandaro serbo ng buong ibrani kuwa hat like siya taka na kinilibo na kinibinaka marani na kalunga takine ng buong isarangan luto lebe na mga katumay ni na sultal chicken do talakate ni Bounty Premium Ram Taste the Spirit of Fiji habi kimi kita sarna kan tanong mutala na taro ni ito nga nabitalang na taro so mutala na taro na kinilibo na kinibinaka morau ni na kalunga tatalanga nando na kate ni Bounty Premium Ram iya menda sana sarap sarap matene
Sando Taningana VTFM. Kimni kita sarna wekanda haunita kanoni talita kanon daru serbo en bongi binani kuwa mai be BALE KOROI TALEI en TUMUDU nadani SERE-LEILA yabi kimni kita sarna wekanda pokok dilo lomo tokana talon en daru serbo en bongi binani kuwa en numa ke pokok ni talita kanon daru serbo hat like seta kana kenele buna ken binaka morraun in kalunga takina en nantua nakate ni bounty premium ram taste the spirit of Fiji kana soli chico en bongin lotulebu en madhawa mayengo pamulti ni bikim ni kita sarna wekanda we lewa ni usawa mbulu binak bali ni bilaten no mingana ser minga boten kin na mbulu wanga family en dela na house bot korsia asengun mo kin orto mo 90 na matubali ni tamay saki o boy ni now kerto ke de sarna na bubali na sarbale buna sema chumai se ningul devkin na orto mai weni buka rudio cho ke mere andanye pamulti chingani be ke mbungi tolu ngo grace na mbulu wanga bot korsia jelingoro na mingana sere be East Palo mai California batal ki John Evo dolbina amul cheni be artonila la ni Sing Rosni bolumina ka from Kalsa Rokara Road ke Robert Louis aisa ke batikando na bale na chamche bonanga bolumina chone Jim ke sebe de chope mambinga be chone na Rus sandina Mateo Sunimbua ke nanana lela la bolumina ka na mingana sere botinga be keto na Ingai Creek Road mai nisha do Australia on Knox Sophia Russell James ke vika batal ki no somel boskilangi boleh bina kang kang mina minggu bay korbo may telebu amutin mi Maria rapeti kini lopo potinga na serve sawan yung saki kina ulote kay kele ni daw boleh bina ka may nanti back road Willis yang dol bina es Angela es nada kay may ken berangar to siya much mekina kay Maria rapeti kini lopo nalo minga na serve minga potinga berto na so sayang gona chikok may lambas Wani bina tukan ni bay sapaira may malele tabu ang boleh bina ka kerto ke desana no muy la bina servalibu na siya much kumay en mbongi binaka hindi no munito kan derving garabisa mo digita gina numa hat like sa tangan live na ken lebu na ken binaka kay nataro som talanga minataro na ken lebu na ken binaka moran